okurugera abantu abari umurumo gwo kuhanisa sente ogwa money changers hari cyane kaboda na Uganda eshirinzi za Uganda zimazire emyaka 2 ziterire wagerageranisa n'izindi sente eziri kuhindahinduka buri izuba. Ntegeye William orukuhanisa sente hansharo ya Chanka kandi umazire emyaka 15 umurumo gwo nagira ngo eshirinzi za Uganda zikafa ahabwo rutaro orwa DRC ahabwo kugira ngo business tizakitambara kurunji ahabwa abashubuzo kucendera mu ihanga rya Rwanda Uganda na DRC. Isente zaruriye amanyarwanda yaraguye bitewe n'impamvu ibihugu bireranye Uganda igihugu ca Kongo cagizemo intambara, none tukaba turi gusaba president wa Uganda n'u Rwanda na Kongo bagire nk'uko bakumvikana ubucuruzi bukongera bukumvikana ibintu bigatambura mu bihugu byombi ko ari bitatu. Nabwo abanya-Uganda nibagira ngo bariyo bakora bushomoro Rwanda ahabwo bushura oburya higura umunongo mu Rwanda. Ibintu ntabwo bikije mu Rwanda bitewe ibintu byo mu Rwanda biri hasi cyane kubera bije mu ibintu bya Uganda biri hejuru cyane. Ubwoko bw'ubucuruzi bwa Uganda hano cyanika abuzi neza kubera ko ibintu byo mu Rwanda ntabwo bikize cyane nta mujyi wa Uganda no mu Rwanda. Iyo turi kujya bari kuduhara hasi abayobozi nta jambo tugifite turakwenda gukubita nubwo batugira imbabazi ariko henshi turwara hasi. Elazima Sanyu meya wa Chanka Town Council nawe nshongezi yazigambaho business current uko ihagaze ntabwo abantu bari kuryoha neza mu byo bwo gucuruza bitewe n'ikibazo ca Kongo. Kuba Kongo nta bintu bikijayo cyane urasanga ibintu ari Rwanda iri kubitwara kandi bigende ari bikeya. Elazima sinagira ngo Uganda eremerwa kutungura town ya Chanka nka Chanka Town Council amanga other new town councils hari ingorabahizi zirimo zo tumaze imyaka 5 zikiri ibibazo na cyane ibifashe ku mihanda. Abaturage uzibamenyere nta bamenyereye burungi bwansi cyane ariko tugerageza kubahugura bagakoraho. Shirinzi za Uganda 10 zikaba nazihingana amafaranga 13 konka hati shirinzi za Uganda 10 nazihingane za Rwanda 12 amakuru akagasha kwa 3 zarirwe.